Tukuy hamusqa kaychik kay devoción matutina ñawiriman. Kuska ñawpaqman apasun kunandia imatachus Diosninchik yachachiwayta munanchik. Kunandia niwanchik ajinata. Kanqa aceptaykichu o tal vez hayachakuykichus simiykita nispa. Imataniyta munawanchik kaypi? Chayta ñawirinapaq invitaykichik kuska kicharinata maychus kasan kay libro de Efesios tawayuq chantapis 15 chunka ukninchikllashqa niwanchik ajinata. Qankunamanta wich'ukuychik tukuy halla sonqo kayta, phiñakuyta, rabiakuyta, qhaparqayachayta, runaq contrampi saqra parlakuyta, tukuy saqra yuyaykuyta nispa. Munasqa wawqi masi kaypi hatun willayta apamusan sapa ukninchikpaq. Sichus noqanchik predicay munanchik Diospaq evangelionta ñawpaqman apayta kay cristiano kawsayninchikta chayqa mana atisunmanchu halla sonqoqa, mana atisunmanchu contrampi parlaspa runa masinchikmanta, mana atisunmanchu phiñakuspa. Chayrayku noqanchik pichakuna tiyan, llimpuchakuna tiyan sonqonchikta kaymanta Diosmanta mañakuspa. Chayman hinataq noqanchik sut'i rit'i sonqoyuq recién predicasun, recién parlay atisun, recién ñawinchik qhawarispa kanqa runa masinchik kawsayninta yachachinqa palabranta. Chayrayku niwanchik tukuy chaspa kunandia nispa. A veces sonqonchik perqata sayarichispa kasan kaykunasta uqarispa kunandia ama llakikuychu manchayqa niwanchik kusikuspa kunandia urmachiy chay sonqoykita hallakayta phiñakuyta kusikunaykipaq ninapaq kuska Diosnita tay yanapaway chay perqasta phiñakuymanta urmachiyta kuska kawsanapaq rikukunapaq uya uq día maychus kutimuyki watejmanta nispa. Chay mañakuywan saqispa kasaykichik watejmanta k'aya tinkunarikunapaq.